Bokajan LA ang kang nilip MSC constituency kapar lukoy lamati along HAD Minister Lapen Arisang Ho tumpen kahumridang. EM Rupsing Teron pen community Fishery check keron. Dong muka kalong hiniang ding mukak hirbangamay kepaman. Kardom Karbi Prantam Longpen ni Libertad Hanbang Sami Monica Milikpi Nom Birdang Tonpen Arjita Bokajan LA ang kang nilip MSC constituency kaparlo jak hong ni pai krihinier ni koilamati hawa rondre pen koila ki phura di malong HAD Minister Sumrong Hang lapen Arisang Ho tumpen kahumrida mabirta non hajang kat news sa hemalong birtang pali Karbi ang long ang kang pregjam hawar long arondre pen akili koila ki phura puthak probjin pen ington nangji pura kedamtang pinangan arni pen Karbi ang long along riaphan kaching hona hampanga song atum apong kachesong paduponlo lason thakhaksi birta long pinangan kepaklang paduponlo koila ki phur ington nangji pura rat lapen pinangan hampanga song atum pen council kachari ke thike dinga tumaphan kachuning ri lapen hill areas development minister aphan pinpura lokapajira tengpen koila mati lapen pregjam adimalong arondre pen koila ki phur probjin pen Kapangton Chiaphan, Mankiro, Assam, Hill Areas Development Minister Sumrong Hang, Bokajan MLA, Dr. Numo Mumin, Karbi Termas Council, EM Atum Khonsing Rongpi, Ratan Teron, Pradip Difusa, MSC Atum Ram Singh Timung, Dersing Ronghang, Mukut Mahanta, Karbi Anglong ADC, SP, Bokajan SDO, Lapen Bokajan, SDPO Atum Koilamanti Hawaralong, Kahumri Padodam. Karbi Anglong যিবিলাক ইলিগেল মাইনিং বিলাক হৈ আছে ইলিগেল কয়লা সৰবৰাহ বিলাক হৈ আছে এটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় পদক্ষেপবিলাক লৈছো আৰু এটো কেনেকৈ লিগেলাইজ কৰিব পৰা যায় এটো আমি এতিয়া ৰাঞ্চিলৈ পঠিয়াইছো ইয়াৰ বিহিত পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আৰু আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি যেটো পাৰমিশন ল'ব লাগে এই পাৰমিশনটো পোৱাৰ পিছত আমি আৰু লগতে ডিলাৰ্স ৰুলটো আমি এটো এমেন্ডমেন্ট কৰাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি লিগেলাইজ কৰি গোটেইখিনি যিখিনি যাৱতীয় পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেইখিনি লোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি আমাৰ যিবিলাক ইলিগেল হৈ আছে সেইবিলাক লিগেলাইজ হৈ যায় এইটো ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ ওপৰত হৈছে নে নাই এইটো সময়ে কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা নহয় এইটো দেখিছোঁ কিন্তু এইবিলাক যিবিলাক হৈ আছে এইবিলাক ইলিগেল হৈ আছে ইলিগেল হৈ থকাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আমি আকস্মিকভাৱে এতিয়া চাবলৈ আহিলোঁ সাডেন ভিজিট আমি কৰিলোঁ গতিকে যাৱতীয় পদক্ষেপবিলাক আমি ল'ম আৰু DC আৰু SP এতিয়া আমি লগত লৈ আহিছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ হতুৱাই এইখিনি ইলিগেলবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিম Hamren Fishery Training Hall along West Karbi Anglong Angkang Community Fishery Tank a beneficiary atumaphan checker on a jamek padupon Checker on a jai megalong EM Rupsing Teron Halhi Sarpo Manpen Chatong Dun. Anparta BJP Yuwa Morcha West Karbi Anglong District Amai Pupurno Ronghang Lapen Chunbang Pritom Rong Pietumta Chatong Dun. Labang so checker on pon lake kedamtang aningkan sai ke klem tanga tumaphan lapen non ke klem bom tumaphan abangke achiti matangka check ansi pidunlo pusi chatra pator FEO Hamren pen pachini. Ahin ke doana tangka bangke department pen sai ke klem adimalong langdam deta phisi pithuji puta pachini. Pining aningkan apan kadokawe Karbi Anglong angkang pipen bang pokeban bangso kera papar sai fishery department ahin pen pipon long poputa EM Rupsing Teron pen ningje lalo pinibani tum EM atum pen kadokawe chirat chitu pen tipini beneficiary tum phan mate community fishery tank CFT for beneficiary self help group mate kapre development committee tum phan kam ke claim la ke dam tang aningkan scheme apot check keron pon pini asidani tum fishery training hall hamren long sila program video pot asilalo pini check keron pon ke kam ke claim pon tang ketang apen ketang te group ni jatni atuma phanti tame check bang ron pon no ketang te dum mata keron ipon alam the bang la lo athema pini ki pia check bang ke full amount le ki pi galila 50% check ti ki pi la sila so 50% atangka berjedang litum la ketang te lang akaman sistem ketang pon po la so pen tang de da pi anu ang tona report long sai lo kwanan ti lang bangke apa second half up payment bagi pi pon iko la si fa kasi tuni pen ki sa hedu tum phane tum CFT pusbolo cooperative serite asila so akam ketang go la se tini bangke ke klem tum phan sa hedu tum phan check kero tangka asipini ron bangka ji tim timan chola pen pan inspection dam kan
ต้องสิฟูลเพจsuccess file ลงมาแต่กูอาจจะติดประตูฟูลเพจมี amount of answer amount บางแกเนี่ยแก35 plus law แต่ตัวบอกกู35นะเป็น70 แต่แบงก์คอมมิชชั่นก็จะเป็น34,000 something 800 antipillar แต่ตัวหาได้ตัวมาเซ็นซ้อนบางกันละกันซ้อน ปีนี้ลองปั้นกี่คนดูหกแกลองหกแกเราสุดเจ๋งเข้ามา สุดเจ๋งผู้ล่ำนี่การแบ่งร้องมันสี่ลงหกแกแต่สิปีนี้งานการมันก็จะบาดเจ็บปวดเลยปีแบบมันก็อารมณ์เต้นMSc conscience ตาในตรงบินนี่บางก็ต้องทำสิ่งต่างๆแต่ปีนี้บางก็มันเนี่ยไปคอมเจล้อหลักสิการจังว่ามันสิบาทแกแต่ปีนี้บางก็ผู้ที่ตุ้มเรสปอนตุ้มบางทีสกู๊ตตุ้มบางทีไปองเจล้อแต่ปีนี้มันก็อารมณ์เต้น conscience ได้ตุ้มdong muka kalong muka kher banga maya tumpen kapatir pipon along Jambili Literary Foundation difu tumpen cherap cheto dunse dong muka longkam teron auditorium hall along jakhong ni phai cricket homarni ada por phai cap apor pen her banga mai kapang chengpona birta pherangke rosom tok bipen birtang pale Sarkhor Singh ing tipen kachari pona maya long aluhia man peng pen hirbang tok bang Chitra Kumar be Liladhar Teron Rup Singh be hirbang tok bang lapen lunse pi sangpi amphi setia lunse po pan singh kro hirbang khomia kobita charcha Aminur Rahman hirbang pi khomia kobita charcha sangpi Saida Anjumara Hussein Priti Bora Sonaram Rajbongsi Borsing Rongpi lapen sangpi Mina tipi atu chetong dunsi RDP dun non-rom so porpan birda moin tomprings na Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 78200 Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল
কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. DNMO অভিভূতৰ বিৰটা লং ওয়াং থৈকলো কেদামতাং লোকসভা কিলিগা প্ৰাং টিম কাৰ্বি আংলং পেন আমৰেং কনস্টিটুৱেন্সি আৰু উপিলাং সোৰং অলং কেদাম পেন ৰঙাৰা দাতুম কাছে থৰামে কাবি কাছিক সাক ঠেকাং লং সি আদন তিনাকে জয় পেন সোলাৰি হুম নাংপি পপু সিএম তুলিৰাম ৰংহাং আহিন পেন কাছে চাগা টেংসি জাখংনি ভাই ক্ৰিকেট হমানি হামৰে নালং উপিলাং সোৰা দাতুম ফান সোলাৰ এনাৰ্জি ইহুম ফাৰুহিনিয়াকে জয় পেন কিৰণামাই পাদুপন Upilang Sora da Panake Joy Ben Solar Make Rona Mailong Socheng Amreng Border Development Ad Hoc Committee Chairman Augustine Hanse Pen Maika Japan Pupona Mailong Alwi Sarpo Man Pen Karbianglong Thomas Council EM Rup Singh Teron Pen Chetong Dun Mike Cheng Cheaprang Amreng Constituency along Rat Cyclembang Pukarlitang Mahendra Rongpi Apan Kachikimo Padupon Anparta Upilang So Arong Kacheleng Punlong Jiapan Rong Pangbong Pen Upilang Soan PMGSY at over kilometer creep Plian Kaselang Pon Jiapan Government Pen Order Piatlo Bonta Non Molong Border Kimemia Joxi Pangcheng Pon Pedet Loputa Mailong EM Rup Singh Teron Pen Jai Lancha Takali Rihinga Mestami Upilang Soalong Kapale Jiapan Chingki Chingwai Bom Loputa Lamthe Jai Lasi BJP asong aphan jinghon bernang ji lalo te kai ke ta nangli tuma phan sitame kaching thura sai mo an ta long poputa EM Teron pen lam the ke jai padu halapu upilang soarat pen team Karbi Anglong atum ke wang pen kache chak te kanga son nangama pleng pithai ka pot CM Tulam rong hang aphan upilang soarat atum pen kachuru paje kedamtang ningkan krep ho Congress kachari hut upilang soarat atum thangnat akerapta longdunde Bonta non BJP sarkar ke wangpen nili tuma phan ekelang pon theka pot ningarong parpik loputa mailong upilang soarat pen lam the jai o kachari upilang so kelonga son thangna tawe e tumla ke rakchini daglo akesa rakran ke li unne bang krehnian cho congress government ke seta non BJP government ke akesa rakran lok se bang throk kep thronger kep arat le lo lasi non la akesa tumakran nangitum account non prap jing chikholi no a form bang nil tumala nang le le la sinang li pi thole po nile tum gela dak ke kiduk musadum than thailo hailam la se development asona ni to team Karbi Anglong pen ile tuma phanu pilang so a filo lo nanga chi chalam at nale tum ki pu solar ke long le lo bon ni cho de election hu tangi hang chot bon pu nale tum ka neng ya hok lo seta yo pini ke thek krong lo na pidet lo first nale tuma thainu na pini ro Musuri edon bene pak pithai pulo tim Karbi Anglong pen itma CM sar atum pen nang pithai lo lata Maligaon Wushu Training Center atumpe batir piponsi NF Railway Multipurpose Indoor Stadium Maligaon Guwahati along Jakhong Niphai Krihini pen Niphai Kri Pli an Nithomo Pharman Surini Akresir Kapaninkan Baha 16 Sub Junior Boys and Girls All Assam Inter District Wushu Championship Kapang Chengpon Birta Nangle
Surini Rakri Sirkepa Ninkana Baha NF Railway Multipurpose Indoor Stadium, Maligaon, Guwahati along 16 Sub-Junior Boys and Girls All Assam Inter-District Wushu Championship Nithoma Pharman Kepathu Pangcheng Pontanglo. Labangso Championship along Assam Mang Kangpen Kachapate Dunatum Kadogo Wepen Bang Pharohini Ra Bang Phokep Susi Pusi Birta Longdun. Karbi Anglong Apen West Karbi Anglong Penta Bangso Championship along Chapate Dun. Kepathu Kechengarni Kangpu Omai long Aluhia Manpen Wushu Association of India Kongchun Bang Suhail Ahmad Wushu Association of Assam Maipu Murlidhar Chaudhary Kongchun Bang Ranjit Boro Penchenglo Penan Ketigidingatuk Chetongdun. Karbi Pranta Manghela Ponsi Kanton Poneglo Dometakme Kurangthu.